Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT Keamanan Asia Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024. Zelensky kemudian menyinggung soal kebutuhan Ukraina akan dukungan dari Indonesia. Ia juga kembali memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Prabowo lantas memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Zelensky atas pertemuan tersebut. Keduanya juga membahas perkembangan implementasi formula perdamaian Ukraina. Presiden Ukraina pun menyampaikan harapannya atas partisipasi Indonesia dalam KTT Perdamaian Ukraina di Swiss beberapa hari lagi. Sementara kantor kepresidenan Ukraina melaporkan kedua pihak juga membahas berbagai bidang kerjasama secara bilateral. Diketahui Ukraina siap meningkatkan pasokan produk pertanian ke Indonesia meskipun ada upaya dari Rusia untuk menghalangi navigasi di Laut Hitam. Menurut Kementerian Pertahanan, kedua negara juga membuka peluang untuk berkolaborasi pada sektor industri pertahanan melalui transfer teknologi. Prabowo turut memperkuat komitmen untuk membangun hubungan pertahanan. Thank you for this meeting and thank you for your time. I know that you had a lot of plans and thank you so much that you found possibility to speak with me and to meet. Again, I remember my first phone call with you and yes, thank you very much. Again, my congratulations with your victory in elections and thank you. And we count on your support of our territorial integrity and sovereignty. And I had a very good presentation and possibility to make a video speech in Indonesia in G20. Yes, and present our view of peace in Ukraine. That's really what our people need. That's really what our people want. And of course, for me, it's very important to hear your voice of your big country, of your society, on the Peace Summit in Switzerland, which will be on 15th and 16th of June. And of course, we need your participation. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.